Ya braso adeshima ya mamunyina achen ya mwakwa abado Badwam TV Badwam so ni teko tego yeda na sene ni nkranhensem anopai samasie na braso sa utibie ni etodwa wo mu bi ya wo betini kane mampani John Dramani Mahama se mampani adodanko akufuado se wono ne abanya akwan waye dodo pa no wanyini ni ewo honom yede mu nsam no so ebebramo minority fo so samampani ati se wo se wono ne abanya akwan dodo wo man Ghana mu no de waye pa sansam no eni nsem na no pa yi mede bro Adom TV Badwam ko Facebook/Adom TV akase no ho Go TV channel 176 DSTV channel 280 medi ade afia amankwa tamaklo afia ni die mu tie se de nsam no enchiremo ankasa etie kane mampani John Dramani Mahama se mampani adodanko akufuado nsam ode kotu dwa omrahye bedwafiem efo man ye bobre ye state of the nation ya wo se wono ene abanya waba akwantempon dodo wo mamu waye no wonyini ni Adom TV kase etwaso Wamampani dada John Dramani Mahama eshia NDC amanyoko no manfo ewo sampa ewo German of empatem no wodi tudwa se ensem wamampani akufuado ebegina mrahye bedwam ede betu dwa ewo ni state of the nation address no efa ekwan awodo a aban no aye no enye nokre wodi tudwa se wamampani ni na aban amoa Ghanafo esanse yepe aban a wonye akwan a na ye wamampani ana wo hye omanfo bo se obeye akwan hodo nanso no ekwan bebre wo a NDC amanyoko no ehye ase se wo mo ya entimi enwi a MPP aban ne bae no wogya to 2020 me ba campaign na me said there were two main problems more makwan and kanea before 2016 kanea no ye twiko baby bebre na nkro ni bebre atretre I just say ebi no asisi ewo nchenchen no mu ni like ye extension ko ho nyina I been so ye di post ko sisi ho since I di post no ko sisi ho mate say ye fi aban mu eno no baby etia na si minority ye wo mrahye bedwafiem so esamampani adodanko akufuado asam ya woguso ka se wono na aya kwantempon dodo no woboa na wono de wo mu hunu nsa kwan a waye nyina wo mamu 11,000 kilometers per en waye eno so nsama odi tudwa eni Adom kuma omrahye bedwafie ekyerese akontabu Ghana mampanyi na nadanko akufuado ebeye ye ewo akwan enwuma oso waye ewo mamu no ekamea yese wansisi ne yie okiremu sanyade obegye mampanyi na akontabu ode beto wo mu anim efa akwantempon awodo ho no atumu enka ne so afo abedi ekya no hwe akwan ne akwantempon so Isaac Jemensa ene gina wo mu anamu ekasaye say okane state of nation address oso waya kwan echen abembi ababia na odibuku bi beto ho ni buku odi beto ho na waya kwan over 11,000 na mbakaya last year no obaka sa oso waya kwan over 10,000 e my kasa oboa mpare bi ani ntino on the press conference at the by team say oh sa kwan na oso waya no engineers say na mo ahwehwem no mo validate omo validate ye ntini buku odi abai accept say wo ho the engineers no omo validate ye no dey abase 199 11,000 roads now we had details no the buy no about 7,100 kilometers no gravel roads so gravel na we grade roads I won ye kwan ye ka routine periodic maintenance ye pe kwan ya ye busu quota e kwan ya ye da sort busu e kwan ya ye de rehabilitation ye dey but we twa kwaso ka dey a na ntisa anti ya hwe mu no baby a yenya incontrovertible evidence ye say no kwan ya ye project akohwe bia no and the various the respective budget statements Gusto ejinai na womo frase ya womo ebobo state of the nation address no eho na no mu no majority for the atudwa se no bi nkogina santi mu nkoto aduane anaso wonkotofu odum so bia nso ni ho womo nsam no se de wonka no eni. And the peace we are all enjoying here is because of some of these structures, some of these equipment, some of these logistics that they need to work and dialogue and compromise. We are enjoying security and peace in this country. Mr. Speaker, once again want to thank the President for being so candid with us. Mr. President did not hide words. His submission was evidence-based. Everything he's done in this country is there for all of us to know.
Mrashebejoni owo Doma East Chumberima enso ekabi etwaso edi tudwa se MPP aban no abone homodin ewo akwan hudu bi so. Mr. Speaker, free SHS has not been abandoned. Free SHS is going on well. This is what we call the true state of the nation, and this is what we call a good governance. Owiye no dom ketua no so afa no Mrashebejoni owo Dwaboso Kwabena Minta Akando edi tudwa se ope aban a ne mre so Ghana sikasem enkoyi na apomudin enso enkoyi na ye MPP aban ochiremu se yefa na apomudin enwo nsem a ebonko obehwe na nsentem vaccine enwo ayedene na Ghana aban akofo bi afri Nigeria enokura no enche bia no na asa. Media Foundation for West Africa for AFA Central for Awudo be free voter OT and of Eastern region. Womajumana wo ye wo se hye wo mokena wo kwan wo befa so atre won sama kan won sam de ye no kra ye beto abonten fo ye ne bia mama mu ya ho enhye no akoso adom kase etwaso. So the purpose of this training is to empower our journalists in 3 regions: the Eastern region, Volta and OT regions, to have the skills and the knowledge to be able to detect fake videos, for instance, fake photographs. So we are basically empowering them with fact-checking skills. So when you see a video, you'll be able to use the tools and the sources to determine whether the video is true or not. Dr. Theodora Ajintete, Echechere Ewo Department of Communication with University of Ghana, Legon, and also Echere in some for Akwan Woodroby, Obefaso, Abo and Sama Woodroby and Woodrow. Misinformation, any fake news, I am very, very endemic. Unfortunately, so in Kofope GD, so once I come information be na news be a modern say and one or moon nim send a bay or be who say a dear way and yet mammy and I say and no crap. And what she ena in some dreadful be about you made in a sense so any Adom Cassia at your train and come up. Amadi ye can the day to a bontin, Nipa be who say a no true do Romraqua, Ibia, Yen Ganeshi and Nasi and Bibia. Nina bit me a coswa, you say, ye are the professionalism. But me, I can say 29 ye Omudi and Femuno, a beboy and papa. A man, a baby name be brave so actually will be all missing for me, and will be all decent for me, and fake news in Ano. A man who difference a woman. So the purpose of this training is to empower our journalists in 3 regions. Di kan kra no one more aye na won sama wode etu dwache mo ne sebraso e ma ya ye won sentwe nwuma mu no ne ya ye bebie free bebie abedro no ye mo ho dawro mama nsante ne titiu ene maywan kaye no a wo mo ehwe yense ye sentwe nwuma won so be ye bie no sebe ya o mete ne yemase no so de wo ho ababedom mu Adom kase etwaso. Ye hu de ma ihe nara ye adwuma wo media mu de ma ye yimbesiafo kire no ye ndem o se no fata ofide ye nyina ye hu mbesiafo da we yi ho se wo ye music program abenyi no wo siesie no fa wo shirt na trouser nso besia no na bibi kakra na obo na enufu na na asen no hu nyina gu ho no resaw no bubu no mu ihe na he na saw na ye traditional asaw no mbubum kakra wo badama wo ye no e na techira o ya asefim nti ye feel there ihe na ye kita pen ye kita microphones ye kita cameras no ye fancy sa ofidem besiafo ye no pen na ye wo Ghana manim ye nyama hurupi enti no afi o ye 2023 yes nkete there ye pede ye start na yes sa dem adwino wo ihe na nkasa mbesiafo hemu na mbenyimfo nso enwachi okade to asese ekoyi apesika ato hono mu a wode boa atete emabunu ewo ensemtwere adwuma no mu a ne titire obeboa ema amwatimi akwanim ewo ensemtwere adwuma ye no emu afi asumu ayede ye be fund him members enti se pede enya dem funding ni bia or de ebeka hen ho na ye recognize because
nkrofo pi were trumpet as journalists, 1 year journalists. Ye pede ye good reportage. Inti no. Eka hen hwa will work through your media organization. Eka hen hwa ebe ma hen proposal of bibi abesie bia ye a epede ebonu dewu na yebe muska na ko na akeye dem story no na ya hwe na wa publish inti no dem na ya ye de afinyi na juma ye bezinyin. Adom TV Badwam kase na aguso ehwe na Ghana Meteo for Upper Green Climate Clubs ehontoma ewo schools senior high schools base do ya wom yi free experiment fido wom bota nyina ne se jahye ye bejai na afa ye nua kwaye mu no so ye betimi abobo sa nua ne nyina ho ban na age ye free atorenche mu. Adom kase etwaso Ejwada obenimbo somede atosudum yensa enwopa Green Climate Clubs ehontoma ewo UDS Tamale Campus Ghana Meteorological Agency ena edie nemu a odi sa adwumade akwakopie mu ewo ntoasosuku ahodo bese edumu ewo atifido mantemu na JMet ehwese sa adwumade a wahyasie ebetimi abie adesuafo na dwirimu efa ewiemu sakrahe ho sebe ya womu so betimi abo ho amane akira foforo. Acting Director General ya woda Ghana Meteorological Agency ano eye Eric Esuma no kyerɛkyerɛ senti a the Green Climate Clubs therefore seeks to give an immense scope to especially high school students to gain a deeper knowledge and understanding on climate sustainability and environmental development. The vision of this club is to nurture climate smart generation, the generation that is sensitive to climate change, generation whose decisions are influenced by their impact on the climate, and a generation who are empowered to take action on issues related to climate change, support SDG 13 and the nation's socio-economic development. Nanusi yepe eno so afa be de chira ono ene hye enkitamudie ene abafo adwumadie so amapoma aboaten enso editu dwase aban eye de betimi bia se be ye wiemu sakraye abrebia obetimi abo ehudawro amomanfo nso ateye. With technology, we drive less and we drive green. You know, since Zoom, most of us work remotely. We don't go driving, whether you're in church or taxi or Uber. You rather stay indoors and work from your office or from home. Environmental Protection Agency DCA and afa military for kan won ho abom wo mpene ema enipa bia wo maye wo ho se galamse ye bo ho da robi anyai wo emonwura PTP kwotesa no wo oboase East Mensinimo e wa Santemantemo. Isi abebi ebe ye dwuma na oboase ase ne nya bebi nya dwuma didi. Isi abe boys egu ase ye na made se abodamfo no ye na fom na ye se still na soldiers down na ma se chechina ye de ye kofi. Adwuma bia so ne bo ha oboase ebe de ye be ye. Officer ntomo boy fom na ase fom na se na be ya ye so ebe nya bia de. Ah, nya boni bia. Sana ye hu don person mo kire oboase a. Ye nya ho oboase o. Oko Ghana the whole Ghana. Small scale man e ko so ma bia. Oko takwa fo didi. Openi ba kwa wono na de wo manim e wa ha ye ni sabrate so eni komone bisa openi so se tesi ade ye se wo mu enfri he e de how bi e bebre wo madwuma wo ye wa ha no ana e dan wa ha ana ye bugu dan no na wo hwe machi ha am se am na bi te da na se ana na tebi e kanka bi mu a kura no fa wo mu nyanka ka de to aduane di enti sa na tie no na wo mo pre ho a wo pese ekofo fita mo mo yo madwuma Demo amu ye mo se mo sina ha de na so na tiere de ufo baako a utumi nya kakra be 30 Ghana bia otu da to de ne o ti ase ti ha ne de adwuma na wo krom ya abo ase na ha ye nya adwuma bia ye ka garam se hu nko a ezi boys am ti ade adwuma na nya bi mbo nye this year omensiri mu so e wa ha ye ne this eni nkomode misa this se wan na ma amrante kwan na o ma be pie mo ha o mo kro ya san epam wo mo e de afri e Wamu botaye bi say time anglo good oye hadwuma no saa time no na technology no e form enu nti no wamu should say and materials eje de be ye adwuma no na ebia na bibi wo mu na wamu ntimi anyi ni na anwie be ka bibia sika wo enu nti
omo hu ni say correct na buagu na wo twe kwana omo so betegu so na omo de boto na omo Ghana Statistical Service mpanifo de kokobo mu odin na ma Ghana fo nyina senei enipa bi no mo 2023 population census koso enti internet ne so no omo jeje nkrofo sika bibia sa ni ho omo create bibia sa wo internet so to bibia ma na ni na ho wo nipa bonfo bi a wo mpese wo mo fa nipa ho edidie. Ghana Statistical Service ede kokobo abeto abonten ya womo etwe omanfo adwene asiso se enipa bonfo bi afa kuntuna se a womo abie fake recruitment portal womo ejeje omanfo sika etwe se Ghana Statistical Service ena abie sa portal yi afempinu ne aduonu miensa wo ye census recruitment anokre bia enimu enkrata wode beto abonten no o kiremu se we ya kwan wodo bi a enipa bonfo bi fa so a wojeje omanfo sika edi senti ogina san krata yi so aba obi akokose enyade Ghana Statistical Service upper recruitment campaign ewontoma wa afempinu ne aduonu miensam na sa population and housing census emfiedu ebia na wo mo eye senti wo hwekwan se census ebekoso biom no ebekoso afempinu ene aduasa baakomu na de wo mo apa hontoma eye recruitment portal wodiama integrated business establishment survey phase 1 ene Ghana standard survey round 8 wo hwekwan se enipa bi ede wondin ebeba na hyehye da won wodi so a wafa wo mo ewo mu ne senti wo mi census portal bia omanfo nso na obi afa kwambone so amaji wo mu esika